Krista thi sanjala ka ngai lut ka supite hona bon chawin ka ngai lut naw salam ka hin bolin chule Palm Sunday a hi tal honin hichi YouTube channel minin na bon chawin ka hin li movin nai Sunday si Kihoulim ding pathin thu ne kham kham hin se do jing ti chu zani hap talanga pada chu kalung tu ba ana umain tu ni hi khong vai gi jep tan haji chu ke yong azo ta ngein jong hospital a tawpi na kina ga ki mang ka hin hoin kai to hong hi le neu khat chu hong vai gi jep tain hi jong lela kan gel kho ovin e chun tu ni hi Kihoulimna in nei di hin tu ni Palm Sunday a hi tal honin jong hi chi Jisu Krista lo pi ta Jerusalem alut hi chi Chungchang thu hin Kihoulimna an nei hitin hi chi na dinga thu bula ka sei nom chu Jisu Krista leisi da ahong hi kahirupa ahirul mi tam ta dinga Jisu Krista a hirupa hi ein deum ta kha chu athil bol angai tu hiti ki se han nang hile hilang hita akki hei jong na ki mo hei hilo achi jong la mo chi hilo phachom ta man tam ta dinga ipakai Krista Jesu hi leisi da hunga hin hi cha hin aman cha ho na ahin ko to sim ki su na aman cha ho jong hi sermon khat dinga hing sel hin kumdang madangin ichi Palm Sunday ta hlonin jong ani ki kal sungin pathin thun ani ki chi jin tu hin church evangelist ala jang phaya ki phar hin mundang khat na yong chini team na win hi jong le kapot nom be pun hilai muna jong chu min pan mun ne ya ai ko e hi jin lai mun hin kaumin tu ne isei do no mu chu Jesus Christa in lopi ta Jerusalem azut na alut na kimangcha hosana ki sapna lusuna ho ahi lo hamle ato na sangan ho hiti ho hi ingai tuaile mantam ta na hi dan hi avelin iger do ki vin tunin jong heji chu a he sa tam ta yum diu hin hi jong le kohem khat pan thu avel vela seile azinuin ibidinga thu avel vela na se hamati le hung nu kha ho le zalo ho dinga ka sei he ati ma bongin aja sa ho dinga jong vel gel do kit na le a hel nai lo ho dinga jong kitil khona elo le ipham thagaw la makal sangi se thin divin hi chu ho ahin ane ki holi mo hitin Jesu Krista ni pidinga sangan a hlen ham ti hin lut pai leo hon i sei bong chun i het sau bangin sangan ki ti hi ki ngai nim ta gancha chule chamna pu ahin chamna nei gancha khat ahin miem kha chu sakola leng kha chu sakola hung to ting le gal hi dinga hi ta i heaven hi tal han chun miem kha chu sangan chunga hung to kin ai le chun gam sung chu lungmon la chamna umta tina hin he chun Jesu Krista ina to na dingin sangan hi anal hang khal khalin hi chi iga ngai tuai le chun ko do tam ta anein sangan kiti hi kineu sa na a hi ti hi thu sei thim hole a he gil hon ana sein di yong di dinga hin Jesu Kristan to na dinga al hen sangan hi chi hin avet sa chu mi him jong hi akineu sa lo wai le chun ama hin Krista akimu thei pui ti hi ion jong i het saw hi je chun tu ni hin hichi Palm Sunday ya Jesu Kristan sangan to na dinga al hen na Chungchanga ikitil khona nom chu kineu sau hi te hi chu ipakai pan ade hi ye jon gancha tam ta to na ding a umwanga aman hichi sangan al hen lo na chu i kingai nim kineu sa hi ti pa I pan sa na chun mi he mi akineu sa ai le phat theina change ti hi prova mahin na sa ta in isim do vin kilet sa na wang chun mi asu neu hi tin jong a sein he thei pin le hon lung china ipu khat Bible chang cho ele prova bung som ni le ni chang li chun kineu sa la pakai gin ji a ki pa man chu haw na le zabol na chule hin khu sot na he tin a sei chang mil jing ye chun mi him kha chong kineu sa ai le haw jong haw ding hin chule zabol na yang chang ding hin a hi lo ham le a chena a se chun hin khu sot na jong chang ding hi ti ai ye chun kineu sa na ki ti pa hi pathin lung de hin ai bangin I hoi het man lo kan kilit sa na hi in nei khazivin ye chun isu mi lo ding chu mi him sunga kilit sa na hung lut ting chule ama sunga chul hagaw bu ti dam a hi lo le kilit sa na ki ti chu satana hin hi chu satan chu luda asunga hin tha an nei sa ti na hi ya chu kilit sa na ki ti pau chu pathin ave nom lo ja satan yong chu sot la umahi ti ai hilang chu phapo hi ti ni chun sangan kineu sa hi na pa a ila do no mu chu tu na kineu sa na hin khona manai le nang chunga chu Jesu Krista lo pi ding hi ti ai he chun
sangan chunga ahung to ta na hi le sanganin achut pha na ding ho chan jong chun min po na pha tan ai ro thiau bo a pha ta win sangan chu lo pi ta in ai lo le zabol na nei tan anei ta win nei azi chu sangan ji chu hi ta lovin akineu sa ji a pathinin alhena achunga ato pha na cha chunga to pa zala chu sangan nyang chu lo pi je ngai na ye chun mihim kineu sa chu pathinin a choi sang je nahi kilit sa nahi sol lung thima ang lut pha din chubong mi thu pi le Israel ten lenga nei pau chu pathinin a dei tapun mi kineu sa thing hlang lama gan cha ching pa David chu tunin lenga atung ta nahi pathinin ye chun inam sungwa ikineu sa ngai hi ti yong he tunia pam sunday hiya Jesus Christa in sangan kineu sa gening alhen pa kuna iktir kho na hi chule sangan hin peace cham nau me ti hi thu sei thiam hon le kha khat ka sim na chun ka sim do nei henge chamna leng pa tina hin Jesus Christ ya khu tiale sa ato na ding yung chu chamna ngai ye chun hi chi donkey chu hi chi sangan chu mi ta kita tu yong hi pon mi ta kinna ai lo le ham ve vu yong hi pon ama hin chamna kang hiena dan au mi nei ye chun ni chi chamna nei pa sangan chu amange nia hena sangan chu ngai siu chu kha chu kineu sa nen kha chu chamna aput ai sain ye chun Jesus Christa hi chi leng pa chu atowi na hi chunga tunia yong ilam kai ho chunga imimala pathin i chunga ato lo na min pathin amu lo na hi chu ho chu ipisi hamiti ai le isunga kilit sa na umahi ya chu chamna ine lo ja chu hiji hi ye chun pathin hi ami te chunga a nomin hiji chun akineu sa diu adei nei hiji kineu sa na chu mi mom ting chule pathin cha chunga pan sa a pathin na chu ho na jong a pi a zabol na jong a pi a chule hin khu sot na jong hi pathin a pi the hi ti hi pam san de ya sangan chungchanga e Kihoulimna wa hi abanin so loading he na cha bu i sei di wa hin a sot be se yong le hin koi ma po hin a vel hung ji puin na ani na i sei do no mu chu lusuna adop mu chu hi na lusuna adop now chungchang thu se wite bible context a vet dinga chu ila do now chu mark bung som la khat sunga chu i vet nai chun changku sunga chun hosana sapna ho jong omin ebi yong la bible text so le bona I het sa he na he chun tu tin tunia i sei nom kit cho hele Jesus Christa lopi ta Jerusalem alut na palm tree hichi lusuna ki mang chu I pi dia lusuna chu ki mangham ai lo le lusuna chu change a poi mo ham ti hi ana sei ki do hitin lusu thing hi desert ichi nelgama hi da na hin ken kamu kha lo ji chun ha ta nyong ka sei thei pun nelgama au me na lusu thing aman na yong man tam ta hi ki da hin Jesus Christian atto kha amet kha ki heina abo na hi lopi ta ngan te ka thei ngan la ki tir khom ta thil nga na hi abo la hi zin tunia lusuna min adop ma hu hing han hos sana pakai mina hung pa chan no metia mak bung som kha chang ku na ase hit tabanga lusuna kidop na pa akiman cha lo ne chu nel gama u mahin amayong ha phacho ma kha hi ama he seida no wa hi palm tree hi meter som thuma pa na som segi chan hi sang thei thil khat ni na sevin na hi chu hin nelgam ki ti cha sana sa hin hi chi asat namuna chu alim noya hi mi ho ki chol khatna aban ting chule ani na chu ama hin ni khat le anoi langa he 2 liter soma pat na som lenga chan yong hi api hi zia chu nelgam tum tui dimve tiazong min het na oasis of desert atiam pam hi chu ki re ale hita nelgama dinga tui pi khat a hi na yong chu mina dona la tha ki du alim no ya jong kit achule Jericho khupi yong chu city of palm ati ti cho palm thingphung ke na hidana hin hi chi palm thingphung ke na chu alopi dan chu leng ho chun hi chi lusu pa ki sim zu ti nam don thei chu anangai cha he ji ve ti chu aman tam dan chu paidingum lo na chule hi chi khut phang ta banga ki ka hi chi anna adu chu galzona ave sa he ti chu galzona ave sa he ati dan chu Jesus Christa galzo hi na le leng hi na galzo ding a hi na hi chi pa je ve sa na lusuna chu do he ti chu ye chun tu ni hin galzova
min thang ta Jesu Christa dinga thi ho chu mi ma sa ho tiu te na am ho chu al ha na hin yon cross I phul hang khon hi chi lu su thing chu atu pi ve ti chu chule mi lo pi in sunga thil lo pi ta ne ho chun hi chu ho chun alup naw ham ai le tu lai almera siam na ho chun hi chi lu su na de lim ho cho zi vina koi ve ti cho hi cho mu te ngule lo pi ta Jesu Christa Jerusalem lu na le gal zo hi na pa chu agel do zi ve tin jong ana sei vina hina chu chuang chu khat hin abana palm tree chu jong chu hin tin hung chi ki do hitin Jesu Christa he nung vet kit lew han supite ho Jesu Christa lo pi ta Jerusalem alut nahi ingai tuai le hin mihim khat lung sunga jong hi lo pi ta Jesu Christa hi lut no ma hi ti hi heaven nahi yesun te ka na thu a sei ji le aum chan ho jong ivet ka te ka the ta hin kho aman na pa hin Jesu Christa Jerusalem lo pi ta alut na aman cha ho zo si ivet nai le tunin mihim lung sunga jong hin mihim ayong hin Jesu Christa cho achen nomen abusat nomen hi ji chun achen thein ring le abusat thein ding thil tam ta isei tawin ama chu kineu sa angain ama chu peace chamna nei ngain ama chun chon sit na gar jong azo angain hena nitin chon sit na le adama para chon sit na ho chu aman jong akisat pia gal zo na chu achan ngai hiting chule mihim khat chu hu hinga dingai tunin ana sam ho hin ana het khilo hidam tiong hi ka gelin aji chu ho sana kiti hi tu nei hu hingun ti na in hi chi nei hu hingu vin tu hin nei hu hingu vin ti hi hi chalai jiu stay chu am ho hi jiu stay hi tu lai ku kiti ho te ka the kha hi nau chu am ho hi room te mo pu nu ya umu na seidinga chu I ho ikili sa ke wa kapu ka pani da la pi ti wang wa chu igam sung wa yong tha ki nei zo lo igam sung wa yong chu ephem kha I bol yong le forest he ikiti piu he cho hi ve na chun he chlai Israel te Jews te tabang chu hi da no chu tu ai hu hing na ingai cha do wa chi separate administration chu I chi piu chu na hi chu hi in I tabanga chu mo yong hi Jesus Christa he avet vai le amon lagaw lama anangay tutaluwa agan thebe se ule room 10 na sata achungwa vai home pha na chu ta salama azalian sa diwa chu hosana ana sap khumu hidingin ka gelen lagaw lama lut be se lo ai chu lagaw lama lut hian langile hosana samho ta chun hian be un ati lo di we na pakai pa chana pi do lo di we amon ta salamai me anavet jivin a hian be ta ve chu thil cho mi tunia pam san de hi talona Kihoulimna chu tunin lagaw thua anavet lo ji win ta sat mai meya a hu hing diwa ana sab hi izenam tin Jesus Christa yong hi chi masangai chu velvet leo chun Lazarus akai tho mi thia tho do chun nasata mi ho hin leng hi aba hi tan te messiah tai ingao ti chu Jesus te chun akine pil ha zengu leng hi ta chu a dei zengu chule am ho hin rom tia konin hu hing na win te atiu dan chu cha cho ho sana sap khumwa ne hu hingu win David chapa nu nom han ta chu asap dan zengu hin ai wanga chu Jesus Christa hung na choile mi min amu pa chu tuai ki hian na ho mei hilo na tu lai mi kong ha chun hi chi mei le gal ja chu Jesus Christa yong hung kum la liu ti ho bang hin na I hon I mu da no hi le lam bo se vet win le si lam thil ho vet loading hi Bible thu hi len non chung lam thu jing gelovin ti hi a hin chung lam thu chi I gel ti ngai le kineu sa na lu din chule chamna kinein hitiang chule Jesus Christa chu hung towa ai hung lo pi ting chule na ki pi be di we ti hoi ki changji ai ye chon so pi ti ho I hon ta salam thu mei me ya Jesus Christa hung ki kum dinga tu ni chana lung put ini ho am chanan che galo sat dinga chu Jesus Christa chu hung kum jing ding me le te chan tha chi mi ding pha chon khot be di he nge hi chong chu ke chu me le te ka ngai lu na thua ka se hi pon ilung gelo le ilung put hi I pham ta sa thu mei me hi ji ai Jesus Christa pathin thu hi leng hi ta chu ta sa mei thuai gel ji wai leng the ye chun I hon Jesus Christa inga naw le ikine pi naw hi Jiustian hosana ana sap khu mu tabanga hi khai le chun I fel di wo hi ya chu hosana ni hu hingu vin ti hi gal mei le ho mi him lung chang ki pa na ding mei lovin I pathin I leng pa ki pa na ding a chu ni hu hingin pakai ke ma ki pa na ding hi lovin nang ki pa na ding ni hu hingin ti zo hi I sei thi ngai ye chun ani khunia hosana na samo che fel hi chu Jius te chu na ji chu
amon rom mitia kona hu do diu buwa ho sana sap khumule khat yong khat be kin huita chu jai lo pha na chu katina tu ne ayong hi i gal zon di me ya chu lungpuri nei wa Jesu Christa chu i ta sano hi ai le gal chu hin lal khata han lang hi lew han i ho chu i hlu sa hi ta chu am jan nan chu katina i sei si de ki diu chu hi chu ding chu hi lo hi la gau hu hing dinga Jesu Christa hi hung hi chu la gau hu hing na chang khat ki ti chu la kharin la gau mal som na ka chano hi ta salamin jong i ka dong pha ta sei liu hi na hi je chun so pite ho lagao mal som nai chan thin ding le laga wa hin khu tha inei thin liu hi poi mo pe nei che teng chule Jesu Christa chun ta salama yong i hu hing mo hi lo hi ta salama phat the ne yong ipi mo hi lo hi ji cha ma chi iza kai hi the hi bol mo nei lo pathi nei he ti cho na he chun tu ni hin ka so pite ho tu ni Palm Sunday a hi talona tu ni Palm Sunday hin Holy Week ai lo le Passion Week hi a hon do a tu ni khu hi lo pi ta imanu cho hin ma ba na hin pakai thu gim hap ta jong iman diu hin Holy Week ti ho chu in man diu hin hi che hin ki gong hi tin kumdang madang bang luwa pathin thu na sata a ki gu nei nei wa lungsung chi wa Jesu Christan satan thane na ko nai hu hinguwa zalen ta cham na nei ta ayum theina divin hi ti chun kitil kho hi tin tu nya sangan chungchanga hin chule gal izo theina diu satan gal gilo pa gal izo theina diwa lusuna ai lo le chi lusuba ti ho pa ma ko na chu ai kitil kho na cham chai ni hin he gil jong ka hi pon he thu jong ka hi pu ama wang ka thu se le ka holim na a hi tia se nom hon ju komena ki he tu hi ti na se helom kha jong na komena hi tia hi tin se u te ama wang i to kha wa yong le ki he tu hi te na pathin thu hin he chun kineu sa ta hin hui manowa i chungwa pathina lo pia hitiang chile mi hon iza boluwa ya chu gal zona uma ya chu tuni Palm Sunday manu hi lol hing ding hi chile muntin gam tina kanam mi te ho Palm Sunday chibai ka hin bolwan limna kan neu talovi ton hlonin mabani program ki gun ho hi chu ho ilor hin theina divin speaker ho na muntina keyong Good Friday hi speaker in kaumin lazang phaya ya hin muntina pathin thul hang sam ding ho speaker a igun ho zo se pathinin an man cha kidang ta I ho jong tu chung pakai thu gim na hap tai man na diwa hi pani la bai ho hin khu jong hi Christian ingai lut naw ate ka pi dingum lowa hei ta a khon na ge ngai lut na ivet sa na bai I hon jong I pi ivet sa the wam ti hi ki ge lowa tu chung Good Friday Easter Sunday ge tu nya kipan Palm Sunday in hichiteni Good Friday Easter Sunday a hon do na kina ikiman cha naw ai role tabang video isim naw hin ki til kho hitin chamcha pathin thu hin seji ding ka hin Sunday le ka phat si ki tiong le ki sei hil mai thin tin phat ka nei chana chu hin gel kho a tabang video hi Kihoulimna hi kan nei ji ding hin che hin ha in ta so chi ven lang video yong nin vet pi ji vin ti hi chamcha kan tim na ne hi vin dunai Kihoulimna sangan no kingai nemna chamna nei na le lusu thinga lusu ba hona kitil hona chom chai nei pau patin pathei bo pi vintin ka ki pa ke yong taw nin kop jingu vin lang ibon cha taw nai kop diwa speaker ho ding ta kan min chun sa hintin pathinin yum na chi wadam nei pi vintin program kin gon ho lor hin na epita hon ti chom cha Kihoulimna kanei na ba na na bon chawin kan til khowin ka ki pa dam selai ki mutu ka lai sevin na bon chawin sun tin chi bele zantin mangpha